Kuwa na pesa ni muhimu sana, lakini si muhimu kama tunavyodhani. Kuwa na gari, kuwa na bajaji, kuwa na pikipiki ni muhimu, kweli ni muhimu, lakini pia si muhimu sana kama tunavyodhani. Kuwa tajiri, kuwa kumiliki mali nyingi ni muhimu pia, lakini si sawa na tunavyodhani, au si sawa na tunavyohangaikia kuvipata hivyo vitu tukidhani kuwa ni vya muhimu sana. Mimi leo nimekuja tukumbushane kitu kimoja, kwamba mwanadamu kuna kitu ambacho anakihitaji na ni muhimu sana awe nacho kuliko fedha, kuliko mali. Na kama angejua, alitakiwa atumie nguvu sana kukitafuta hicho kitu kuliko hata anavyotafuta mali, anavyotafuta fedha, anavyotafuta kitu chochote. Nguvu yake ilitakiwa iwe mara 2, mara 3 na zaidi ya anavyotafuta fedha, kukihangaikia hicho kitu ambacho ni muhimu sana awe nacho.